hapo ni kama chair wa Nairobi County. Hiyo ndio nilikuwa na tocio mwana umwe wa Nyeri ureikirio kioro na aroragwo na arekio kioro na wathikiriria ri ni mama we ni mundu wa hakuhi muno na mucie uguo ni turakumithia cieko icio na njira nene tukoiga cieko icio ni cieko njuru ni cieko cia kwagira atumia gitio ni cieko cia kwagira ciana citu gitio riu tugakirigwa atiriri micii itu ri twita atumia kana twi micii ri no tungihoka angikorwo mama wa mwana no mwana na kamurage. Hatujafurahia na hiyo kitendo na tunasema ikome, na kama itaendelea vitu kama hizo, sababu sasa tumeona inaendelea, ikitoka leo ni kesho kutwa, wamama wote tutaitana, wamama wa Kenya mzima tuandamane ili mambo hii iweze kukomeshwa kabisa, sababu ni makosa sana na ni wamama tu na watoto wadogo ambaye wanakatishiwa maisha zao. Uguo ni turoria thirikari kuringana na wira wao ni twino gutire mundu ungihitha handu Kenya ino ono cio ratuika ni orito no mamuone hari ari na tugi atiriri maundu ma maingi monekaga ni undu wa uhoro wa corruption tondu ringi ni guguka mundu akoneka na kiundu kinene no akehithania kamwira mumwethete agathii no toiga atiriri thirikari itu ni rarua na uhoro wa corruption no thaici ni turenda mokire tondu ciiko ici ni ciukirite na mbere muno ninge marore njira ici ingi cia riri cia mihadarati dawa cia kurevia na njohi icio ni cio citumaga andu meka maundu maria matagirire.